Long live, Bubagra, long live, BJP Yakri Panero, Kawai Kobai Lamsago, BJP Yakri Panero, Kawai Kobai Lamsago, Bubagra, long live, the Pramota, long live, White Abe, long live, the Dalweb, long live, BJP Yakri Panero, Kawai Kobai Lamsago, BJP Yakri Panero, Kawai Kobai Lamsago. Ini 24 tarik sini di community hall Takazula block committee by Rinjak sini upcoming BC election itu sing kasar ini sobang sini joto block committee executive primary committee nengoi sini baskang ni je village committee election amno bahkia sing success khainai amno ti sing kasar ti sobang ka belai ka ham sobang ka sini आगामी जो विलेज कमिटी इलेक्शन हो चिनो ताकंजला चिन जोंपुजला दिब्लोगो बीजेपी काशीपन बुनमया काशीपन बिसीमया अब तिनी जो तो प्रमाणंका जार कोनो अपोजिशन करे एवं आगामी चिनी विलेज इलेक्शन हो तिब्रामथन अत आजिन जोंपुजला दिब्लोग कप्लाई निजो मेजोरिटी या चिनी चिनो बिना प्रतिद्वंदी जमा जगावा चिन कप्लाई नाय तिनो जरा काहमो चिनी ताकु सम्प्राय बीजेपी खाइ दंमनि बिनी फैमिली मेंबर अंका 7 फैमिली 7 वोटर बुथ BJP ni बुथ कमिटी ni president chin takuk somprai bo dini tiprama thana khabai khubai hamjagoi BJP yakarno BJP dono yakare tiprama ho dini bosmo joy bukwar jugdam ni phakya jin kono bele khabai khoi lamso ang BJP ni kajo mani 12 ta karjola mondor ni ang proksa buth president ni hisabe ang samukai chumai tabuk ang bubagrani je logiwo ang phaimani bubagrani je nahar mungka hamoi ang bubagra nadoso kahambai ang kuno bubagrani yakte anu ini ang bini khaino nang surrender khakya dan bagin gangke ang dirgo dinlogi ang je samukai chumani jabo belai ke saya ang sukjagli atar nas ang je mani gangke abon pinyo ang ini surrender ma khakya bubagrani Daran simung ketemu? Ani mungke somprai jabrma ang ani bising kangke saudadapur rai nongpur ang BJP ningai agi buth president hisabe ang samung khai jabo tabuk ang bubagrani logi phaija ini cini Jombojola community cini 12 ta karjola block committee di promoter YTF di WM Wajizat kaisa BC election nanti buskang isik di BC election nanti cini pandap laikya o pandawa cini 12 ta karjola ni senior leaders rock te cini block committee ni YTF di promoter di WM jo to block ni members present kamu te cini 29 ta BC ni 12 ta karjola ni primary committee president secretary borok haini tini attend tongo o jora kahamo ini chinoro BJP no yakare ti promothana hamjagai jongbai gedal phaikya takuk somprai deborma 4 number booth committee ni president agi BJP o tongmani South Radhapur BC 4 number ward goni family wa 7 voter tongo tini jongbai logere phaikya borongno jeng lamjak sogo jeng block committee ni ngai jeng borongno lamjak sogo jeng bai thansa khlai jeng borongno kuno jaw phano kariya jeng je samung khlai ma haino jeng borongno logi nai borong jeng logi renai jeng borongno jeng bisas khlai poito khlai amai khlai jeng buskango bahane wangma chini bisi election ni sida jeng expect khai tongo jeng bai joining khai phenai jeng am hai tobang mano jana mawi tongo chini 12 ta karjola constituency